Usamla kit ku parnong si uweni ki samla khasi, masyong masa akin si Eastern West Kasil, unsa mi kman na India. Paninja shimbenta ka World Championship Performing of Arts ha Long Beach, California, ka Bansalong haka kat nyo terek Julai hadu kat kendai terek Julai arha pesan. Kumat chupat kan ukit ku parnong si udah uweni ki samla ubalayo banra ikanam ladu haka surken ut season 3 ka balapan ya da ka Don Bosco Media Network mat link bakani ulah syajit minta man let mi kmat ya ke India sa California. Kumta ukur pat kinu ki riu shimet panyarap lang haka bedai bat ka jing sam man mi kmat ya ka jela bat ya ke India sya kani ka rinsa ni kun ka bahe ha California. Ke kerteng jonga gede I kit kupar nong si ngade nakas nong kenshi ka bahap hapo ka Eastern West Kasil district. Bat ni dan saumut para ngade iru ibahe do. Bat unta ngadang kuliah ka masters jongka education hapo Saint Anthony's College lo. Ho. Ka iwa pelong hiban poi sekali ka sana. Bak mi kmat ka jela bak ni kun ni ka State Championship of Arts po Amerika deh. Kita untuk penjat. Kajing yo jonga ban represent ya ke India hakini ka World Championship of Performing Arts kadiling ba jong ka Don Bosco Media Network ya ka ba kila penong ya ka we ne ki competition hani po jela ka kerteng jong ka competition kadai ka sip penut kiba job na ka competition kamut kini yo ban represent ya ka dari hibara we ha ka international level. Ngade uwi ni kinang job jongka season 3 ha kato kasur kan ut jong usnam arjar arpo jong mentau usnam arjar arpusan lingba jong ifada Michael Makri I send ki video jonga nak menta ka online audition sathe ngalala ken ban sajit kasur kan ut ha kato kasur kan ut kadai hauni u banai Januari kebangala dat na Januari nanto la job nanto kasadang ka audition kan syaki pada iya ketu ka competition send kan video Sama kan. ka message ka bang pa ban Aisyah ki wi pat ki para samlama ya ka ba kindang mi syakmat ban penpau perthaya ka sab ka ba ublei ulai ki marni iba hakane ka jala ka jongi adang pet la kalau ka sports ne la kalau karwai ka sew long kisamla jongi kilang ki bada sab do ka mata ndrei kimi syakmat kawi kalong ba na yeng hikim ya support hama te ngasudan ban ong ba ni paro kat ki bayo skaw ni te tim kanya la ki jangki kun namar ngaru na yo mensim ha kadai kajing support jeng imi pa hi jeng ki pa hi ngasam te na kajing support jeng ki long ka paslu su ang abang ni syakmat te ladang ngala ki wi kin la kan de ai mensim ni ki wi pat para samla bakin nangyai tristam namar nangai tru ka ngapoi hadu kani ka penta de da kajing tristam amde ke de da kajing tristam bat ka jing terkat ke jong play tang kita hi kan stang naduk ka khat nyau tarik hadu arti kendai tarik jong Julai jong kaban salong hapo California Long Beach. Mana organize ini? Ini competition organize taka ani ngal atlet itu. Ya ka pamentate ngampat dan ban omang nomor bangan haban penkre bangan haban ayu den re ngasidan kata ka thong bang ade ban poi bisa kata ka thong jang jingjob sisien bal alet kamut ini ban bu be kata ka thong ani bangin wan ra da ka jingjob bangin wan phai ru da ka jingjob ba ka jing kemen ka audition te kidan bun ngathrai kamde re ta ka jing roi min haban ya compete but kan long back any talent ingin haban compete bat ki nyau pho tili kiri na berthe te ngade tang manga ken bayo ban represent nag India competition ban ngade ru baning kong do sema uban yo ban represent competition nag India 4 judan menu